Daske koje život znače. Kako je izgledao tvoj prvi susret sa pozorištem i baletom i kada si shvatila da je to tvoj životni poziv? Pa to pitanje bih morala da odvojim na dva dela. Prvo je susret sa baletom, to je zaista bilo u nekim ranim godinama, 4-5 godina sam imala i zaista se ne sjećam tog samog starta. Ono što mi je najviše ostalo u sećanju je Labudovo jezero u Sava centru, imala sam 8 godina, mama i ja smo išle da gledamo i dobila sam pitanje od nje kako ti se dopalo, ja rekao super, kaže dobro, šta ti se najviše dopalo, ja kažem pa beli crni labud, kaže dobro, a šta bi ti želela da budeš, ja kažem pa beli crni labud. I na to dobijem pitanje koje me ošamarilo, da kažem, jer me je pitala, dobro, a šta ako ne budeš? I ja sa 8 godina ne mogu da shvatim da ako nešto želim, da ja to ne mogu da dostignem. I to je bio taj neki udar realnosti da postoji mogućnost zaista da ja ne uspem u onome što želim i da neću biti srećna kao jedna od 30 labudice iza, da želim da budem ta koja je broj 1 i to je ono što me usmerilo ka tome da apsolutno guram ka svom cilju. A susret sa pozorištem je bilo na kraju srednje škole kada sam prošla audiciju i ušla na te daske koje život znači. Šta za tebe znači scena? Da li je to mesto rada ili mesto gde se osjećaš slobodno? Ako je nekom ko se bavi umetnošću scena mesto rada, to mu zaista nije mesto i treba da nađe neku drugu profesiju. Scena je zaista apsolutna sloboda i ne postoji ni jedan jedini osjećaj koji može da se meri sa tim kada si na sceni. Koliko je fizički i mentalno teško biti balerina? Pa postoji jedan dokumentarac koji kaže da je rudarstvo apsolutno najteži fizički posao, a broj 2 zauzima balerina. I kažu da samo stajanje na prstima sat vremena bez jednog jedinog baletskog pokreta potroši energije kao da je efektivno cepati drva 2 sata. Tako da kad bi se na to dodao još i svaki pokret koji radimo koji je apsolutno protiv svih zakona prirode, možemo reći da je to jedan izuzetno fizički težak posao, ali mislim da je mentalno ipak ono što je iznad toga, a to je ta težina jedne predstave kao prima balerina koja mora da nosi ceo ansambl iza sebe, koja ima odgovornost apsolutno za predstavu i za ulogu koju nosi i ona ako ne donese ono što treba da donese, to cijelo veče je propalo. Znači, nosi ceo ansambl iza sebe, cijelu odgovornost, kažem ponovo, same uloge, ceo orkestar i sve da kažem nekako na njoj i ta presija je dosta jaka i zato je jako bitno pripremiti se, kao što imamo probe koje su fizički naporne, isto kroz te probe se spremamo mentalno. Naravno da samim tim kad smo fizički spremni da to mnogo lakše se podnese cijela ta presija, ali treba raditi na sebi i treba moći pre svega izneti, treba imati u sebi i tu hrabrost i izneti to pre svega pred publiku. Koja ti je uloga do sad bila najizazovnija i zašto? To je lako. To je Labudovo jezero, beli crni labud, baš iz tog razloga što su 2 uloge u jednoj i što u roku od 2 sata treba da se iznesu 2 dimenzijalno različita lika, što je na sve to po ulozi teško uopšte izneti jednu i drugu u tako kratkom vremenskom periodu i svičovati se uopšte na to. Kondicije su potpuno drugačije. Beli labud je kao maraton, dok je crni labud kao sprint i to treba pripremiti. To je zaista nešto što je najteže i na sve to Labudova je kraljica baleta i to je takođe jedno breme koje se nosi na plećima. Koliko je važno glumačko izražavanje u baletu s obzirom da nema govora? Pa to je, da kažem, najteži vid izražavanja glumačkog, baš zbog toga što nema govora.
Ali mislim da je to ono što pomaže, to je što jedino vodi, to je muzika. Muzika pre svega opisuje kakvo je emotivno stanje, na primjer, da li je tuga, da li je sreća, ajde da idemo samo na te dve stvari, na primjer. I muzika je ta koja nam dozvoljava da osetimo to što treba da osetimo, naravno uz rolu koju treba da igramo. Mislim da je to negde najčistiji način izražavanja, jer je apsolutno istinski, zato što zaista to je ta muzika koja mora da prođe kroz vas, kroz naravno, opet kažem, ulogu, da li je to Julija, da li je to Tatjana Onjeginova. To su najteže životne priče koje pre svega čovjek mora da oseti. Ne može niko da izađe na scenu i da igra Tatjanu Larinu, a da ne može da oseti njen bol koji ona proživela, i ta muzika koja to doprinese. Mislim da je to negde najistinskiji način izražavanja i zato publika to mislim da najviše i osjeti. A kako publika utiče na tvoju energiju tokom izvođenja? Ja mislim da je to najbitnije. Pre svega ako je... U stvari, ajde ovako da kažem, mene su učili da ne postoji loša publika, već samo loš izvođač. I prosto ako izvođač nije preneo to što treba da prenese, tu emociju, ako nije prešao tu rampu kako nas uče između publike i izvođača, prosto ništa ne može da digne publiku drugo, da kažem. Ono što je jako bitno i što ja mnogo volim kod nas u pozorištu i u tim nekim pravim velikim pozorištima, a to je što su svetla onako prigušena i što se malo vidi publika u parteru i što imam osjećaj da igram za nekoga i osjećam tu energiju nekoga ko mene gleda. Nije samo kao u nekim velikim svetskim halama, kao pred crnom zavesom da se igra, da stvarno ne postoji nikakva konekcija. Mislim da je ovo mnogo bitno i da mnogo utiče na svakog izvođača da doprinese još više samoj predstavi. Kako izgleda svakodnevni život jedne balerine u pozorištu dok traju pripreme za predstavu? Balet Narodnog pozorišta radi 6 dana, od ponedjeljka do subote, 6 sati dnevno. Prvo imamo obavezne vežbe koje traju sat i po vremena i nakon toga su probe za određenu predstavu koja je, da kažem, tada na repertoaru. I nakon toga se preporučuje, to je van našeg radnog vremena naravno, ali preporučuje se da se održavamo i u teretani, i tako da zapravo ceo dan se svodi na potpunu fizičku pripremu za repertoar. Da li ti imaš neki poseban ritual pre izlaska na scenu? Pa imam, ceo dan je nekako u nekim ritualima. Ne znam, uvek moram da pijem isti sok na dan predstave, uvek moram da jedem isto jelo, uvek moram da se zagravam u istoj odeći, u istoj trenerci i majici, na primjer kada je predstava. Ali ono što mi najviše pomogne jesu slušalice i metal. Baš moram da slušam metal i to isključivo Metaliku zapravo, kao moj omiljeni bend koji me potpuno napuni nekom energijom i nekako sam spremna za borbu, ajde tako da kažem. Tako da je to neki moj ritual pred predstavu. Kako se nosiš sa tremom i pritiskom pred nastup? Pa pritisak je najveći kad je neka premijera, kad se prvi put igra neko delo, sad da li individualna premijera ili premijera cele predstave, ali nekako iskustvo je ono što pomogne da se to, kažem, otkloni. Trema je potpuno normalna stvar, to je neki osjećaj odgovornosti, pa izlaziš pred, ne znam, 200, 300, 500, 700 hiljada ljudi, nije bitno, ali imaš odgovornost prema nekom ko je kupio kartu i došao da te gleda. Tako da mislim da je iskustvo nešto što pomaže, ali ne treba trema nikad da nestane zapravo, zato što kada nestane trema ja nekako osjećam da je onda došla neka nezainteresovanost. Tako da fizička priprema apsolutno, kad je neko siguran u ono što radi, je način da se izboriš sa tom tremom koja se nadam da je svima uvek pozitivna, da nije ona koja blokira.
Dok publika vidi savršenstvo, iza scene se krije borba, disciplina i ogromna strast. To je svet pozorišta.